Pura sốt thôi cho nó. Dara neng le tam bawa herok nuka je o timani robrun kumani. Abo to je dina trio. Dina to emne to hangrani bujotono piknik rok salayu bibina rokom ni. Ke jengbot angbo to dumbur tangjak. Ke dumbur ni pirok pai pro jengjas duita rok tam phana no pirok pai pro apro paran borok ko ekjona puthumjak nuk phaka oro. Tam ke buthar kalam tangjak amale gudal bai kise bari nukha gudal ni ta jinno. Abo ni buthar kana nei jengbot target oro hor tongi tongmani na tomo. সেই সময় ফাইনাই বাড়ি খানা গুদাল বাই ওয়ারন কলাই খানা কলাইমান পরিবর্তে এনকে जों সপ্রজাক মারি রক মান খাবনো সপ্রজাক মারি নখলাওয়া নখলানি হানি বা এনকে বনা সতনি তং থামানি বামি তং থামান বামি তে তং ya সতনি তং থাকতা অলরেডি সতনি তং আই পুরি কুনাও তং খা পুরি কুনাও তং মান উমজাক यांगिनाय লগ বিসিং দাও ক্লাং থাङिनाय already komol rok blanket rok das most of money fini kelang thaka saka fini kelang ka hobi kelang thaka Ki bokhe o je o bito tongmani bo sachung da tong tai kubun borok boda tongro. Bini agi bosai tongmon bosai thikya bosabuti bo maya aba hita to Bosachung tongo bito tai ke borok kricha. tai ke amso jorto inta angken jer nukmani Ke je o last no postmortem ro khaitinile sabo logi tongkha. ko jengno ma tongkha ang tongo aba hita Mane thangai koi nang tui haikya. Mane postmortem aro bo engko khaijago doctor rok bo sungjago nor baike nukha tamuka oba kongnon masaka je postmortem ni ripotolo tam bo hero nukjak. abo to jeng bom sia abo borong saiman sreta borno ekmatro borong tir phaji bag ro phaji ke jeng bag nario tam dani rawinai potra ro damanu kha dawinai jeng taisa police station taisa return mar phita Nang kha thine ni tam klai. angka to parani ekta hisabino pi nung ta kha Ni ni bung ke ani bumung ke jibon de broma thinani bumung ke roborung de broma bini boyas tomu birasi rong khna emne sabo botha kana wan khonjo sabo botha kabu bo nuk liya sungbo saiman liya ta a jorobo jar jemon se best sadik dia sa sound box bo chirik ya tongka hai bo saimalang liya Hangrani jora bun bun hangrani jora horo ne botha kana bo tomu sin je ekta darna tinta sakta rogon botha kana tomu hema to charinga hor ajdrop ni ta ajdrop ni aba hai target khaikata emne agi rogo bini nok rogo kuno ma hai kuno gol lok ta na aba hai ke to kono khnaya bo sajuk to tongnai ba kuni tongka se bobai walai bobai soklai hunani emon to kono khnaya ko ke bo wala emne ke to wai no chem phokja ka mani binaroni manche khogja guna ge kono khogjang mani bising ti kono police rok no kono AFR rok bo ni apro khaiya khaje ge ta na khaje ge abo je khogjamai se bo sa khaine nangmani ba jeng bom se khajak liata do ke hambai Mia যখন তেও যে গথনাও যে পুলিশ নাই মুথাং রক ফায়ুক মানি জিরিনিয়ানি গবরক তো দক রক মানে সডক সিরক তো খনা গবরক নি যে তু মানি বিসিং তুই বব হাইরক সাজেশন বব হাইরক মানি যেটা নিয়ম বরক তো গুদাল বাই যেটা বাড়ি মানে গুদাল ন বরক নি আইন তো বরক থাকে গুদাল ন মতন সুরকা সুরুইনাই হিম রেখা হিম মা পরিবর্তে কে an jilama botok thangine an nokla kani kata tuike lailanginya ayang puna thangka
biang kuna thangabo ayang to tabo liton hunjamani nok kuna jora thanginai phirok phapi kote hirok phapiu kota Besok salah bokeh, onok salma to bisi salja gana no para kaisa ba 150 kilometer bahai rongan meter rongan ta tar mane bono manjak tong khaim blena ni abo kokte to ke ambom so satsmaya bo dang khana bu jang kha na sui tom so jora thang ta ja ta thangi phekya उस दिन जो मर्डर हुआ है उसका अपडेट क्या है? उस दिन जो मतलब परसों दिन जो इवनिंग में हमें मर्डर का जो भी इंफॉर्मेशन मिला था उसके बाद पुलिस वहाँ पे इमीडिएटली गई थी। हमारी मेडिकल फॉरेंसिक टीम भी गई थी, डॉग स्क्वाड भी गया था और हमारी सारी सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पे हमारे मौजूद थे। तो उसके बाद हमने इस पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने एक प्राइम सस्पेक्ट लिटन देवर्मा जो कि वही नेबरर है और उसका कुछ अपना मोटिव है, उस मोटिव को एक्सप्लोर करते हुए हमने उसको अरेस्ट किया है और उसको अभी हम लोग 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भी लेंगे। और इस केस में ये केस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके का कोई भी केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इसमें जितना भी गहराई से जितना भी इन्वेस्टिगेट करना होगा हम करेंगे और हम बाकी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इसमें जस्टिस दिया जाएगा। थैंक यू।